senzela wena because ijustice kuba awuqala ba ungazithembi wena akho nto uzoyenza sozuye police station no report ba uyazi bakwesipho ubuthelezi uzothini nansi case siyathetha as amachita because nansi case ndake ndayeva wathi umfo uye epolice camp e-report ba ubethwe ngumfazi wakhe yabo wathi wathini pa wahleka bangamnaki kuqale kwavela uPurple then day after kuthiwa faka ugreen love what the fuck for ntoni nasifaka uPurple ngongoku njena at the same time I understand ukuba amachita nawo aya abuse ne but at the same time achera abuse kakhulu kunamachita whereas amachita azixela ukuba no bazohandlisha into zabo ngendlela zayo yabo amkelekile kwafethu on another episode of NGC podcast next gen chat abafethu noma niseniyazi vele nani where we talk about everything and anything why I mean everything and anything bafethu asishiye bafethu amakhobo okuhlakula indimi isilindi mfamba singene ekhadini bafethu obviously so noma le into sayihlele enhlongo bazazi ngoba lethu blamani inhlani bafethu into ephetheyo obviously andiyami indoda bafethu ndihamba negesi bafethu team ingwa ndiyaphawu nani ba introduce abantu this time bakeba bazi introduce nabo bafethu anike Mbokazi TLP ikhala movie kengaphambili yaxabalaza lento kodwa ke xa uthanda uthi Khaled DJ Khaled sakhamka I love igama usulungeko abanye bangazi ubranding ufakayo unyawuzi usiphelekazi bantwananhle bafethu ndiyacha nangona le episode mfla sizodropa le ndaba seyithumalele amadoda kuninzi kusenza eSouth Africa kuninzi bafethu niyasaza so this ke straight to the point apho kufele khona ithole Purple movement the GBV tag green purple and green movement bafethu purple and green movement nithini thoughts please I feel like ngicala la Purple ngicala la Purple because uPurple uyathanda ukuphuma but amajita wona akaphumi yabo so mina nizawukhetha uPurple because amajita wona akhetha ukuthula ne so mahlale ethula nizawuhamba nabo bathi lamatyakho ay akufishi yavatha ay kakhulu vatha kakhulu cha ngaphana uphipha nje usala intoka ndifila ngathi mina ngona befamba alayibanzisa ngcono kona kancane kampani libala e-rolls itafula seyithinti by any means yabo understood itafula ungayile ngoba isali yovele izovele ngaphuma isifana sichitha inkundla takafaku so bensisho bafethu ba njengoba sisho uDJ Khaled kanje ba ngifuna ngathi bafama start sides ndiyavuma it's concerning icala amantombazana ibhlungu bengcaka into enzekile bafethu kona ndifuna ngathi nathi as umuntu omacala zoyithu nesisters kwaye ngumjina lastena negreen movement nawe yabo bane points zabo amachita ithini kwe Brandon uthini ona Brandon kwela micala ngathi because ziscales ne yeah singayibeka kwi scales because it's green and purple so actually on the green side especially amachita like they are quiet yabo most of the time akazivezi ingxaki yabo ukuthi ngeke nabona iposter ithi bebe bhalwe ku poster bathi bebhalwe ku post bathi amachita asingawa ama ATM yabo like bebeveza lantu ba ezamachita athule kodwa I saw something ukuthi bathethile nabo ukuthi they did speak though bavelile bavelile ngifuna ngathi abantu into angaba abalwa nabo most yabantu especially females bathi timing bathi sivele nento right xa ngexesha elilrongo yabo bathi into esiyithetha bathi besiyekeleni ngemen's awareness month health awareness month besingathethini ngelo xesha besinga vele ndiyavuma zivalid reasons kona
ngeke umuntu eza nengxaki nayo uthi makame ngeke yabo ngeke uthi umuntu uze aze nezikhalazo naye ezimidlayo yabo uthi hayi khabume sisebhizinaba ngo yabo kaloku jonga yabona lento yoba abantu benze i-profile pic zabo zibe purple ya ngeke kuba ndithi amantombazana ayiplanile ne ayenza ewonke then amajita aqhamuke sesithi let's put on green yabo it's more like niyaba oppose niyaba challenge kahle whereas amantombazana asoloko ecinga ba amajita afuna uqhama yabo so nina nivusa la engayabo ukuba no actually amadoda akuyo lento ecimba si yabo ucimba ngawo so ngaphandle ngiyafuna ngathi no i-point and you show it like kodwa ngifela like umuntu wezingazi bafama bafethu xa kanje vele ndiyavuma bafama siyabumbana yabo siya lentoka siyancitsana yabo siyayenza yonke lento esisho bafethu ezi singakhethi imacala siyenze nje sonke bafethu kha ndifuna ngathi phofu ngifuna ngathi ezumjida mina once wathetha nje usesimokweni yabo nazi ngibona Shales umjida ezumjida nje once waveza into ekudlayo lo uxelwa ngezizathu anisho bazizathu ezinga ayimali izizathu eziwiki nje yabo once wakhalaza nje umjida nokuthi hayi ubungatshuni izolo once watsho utholani ngo once wangatsho uthuleleni yabo lo isikhona nje izinto excuses ezinokho zibakhona hayi basithi le movement yenzikayo against yona no sinabo sisi yabo bakhona sisi bafethu siyayisupport futhi nathi nge-21st sizoya pha sinqo people wethu siyomasha yabo khani wesiloba nathi ezamajida pray xa sithetha nathi yabo singathi si timing anayo timing anayo nalo igama feel like timing anayo like timing anayo like le flag le green ivele nini okanye ibivele ikhona okanye after the purple flag kuqale kwavela upurple then day after kuthiwa faka ugreen love what the fuck for ntoni lesifaka upurple ngoku nje na at the same time I understand uba amajita nawo aya abuse ne but at the same time achera abuse kakhulu kunamajita whereas amajita azixela ukuba no bazohandlisha into zabo ngendlela zayithi ya so ilonto lenda mina wafethu ndikulantu ba like bangathi baya challenge ngokuthini bezoveza ugreen kuba sekuvele uphepha bebengaqaleni baveze ugreen nge xa kuthiwa bebeyicinga nyani lento yabo exactly yabo okay so lenda ngicela into edasiveze ugreen remember both sides into kaloku futhi idasiveze ugreen yiniba most yezinto kaloku bezithethwa pha aim towards thina anisba as aim towards abantu abafree wathi abangayenza abangunanga aim towards abantu vele abangamajita into ba once wadlungula umuntu sorry wadlungula wathini and most into yamajita so abantu abaveza pha ezinye izinto abaziveza amajita pha bavele abanye ba false accused yabo abanye bayenzanga lento bayatyholwa nje abayenzabo so into dasiveze into kaGreen okay man land ngasabentshwa le into ye-green movement ivele after uPep yiniba yonke lento yenzeke ngathi ifese sonke thina ngoba kuthiwa sithi nawe ingxako kwena vele uvokutinelize nje kanti umfethu nangathanda ebuhlungu vekuthiwa nawe uthi umuntu manje sizintsha andithi bazasithi ku lento ye purple movement ijengise emajidini ngamajida amoshe intombazana andithi that's why izojungisa emajidini namantombazana nawo kampani lende izoqhuma lebhanweni that's why kuthiwa kujungiswa phi emajidini kokona amajida avuse lo green movement kuba ebona bokujongiswe kuwo kanti wona afanele arelaxile abona bokhe ujungiswa ukuthi bayenze into yabo bayiqhube bayigqibe so that bazoqala eyabo so that nakubo ngo bazokwazi ukujongisa emantombazaneni kakuhle seyiphelile lento kaPep manje izoyivusa ngoku sekhona uPep icacile baloku niphindisana nokuba nikhona so ngoba bavele ngathi ezi i-opposing team green over uPep yabo ilelo beliyitsho but one thing endiyincomayo kulento kuba
asife siqhwabeleni amantombazana akwazi ukubambisana Nah. No. Sensitsho kwi-situations ezinje you will find uba amantombazana are close. Umzekelo la nto yenzeke kula event yabo ngamantombazana organize la wena ngamashe but what njengangoku mhlawumbe sisho ukuthi DJ Khaled yabo amantombazana ngoku andithi amajita bengathi ya computer lento ka purple and green bengathi ya computer bazana so ubona bekade beveza into engcanywa kubo okay which is right bayiveze isikhathi esirong nje bayiveze isikhathi esirong nangona into bekade against ibona yabo andithi amajita okuqala ingamajita akabambisana sina into okuhlekana thina sizibhuda isikhathi esiningi asibambisana kantona amacherry enzeni abambise and futhi amacherry soze so defeat xa kuthiwa kuthethwa ngabantu abayunited so okay nkampani kaloku ngicela nikuyibhele into kuyicala yazi sensitive le ibhlungu ngicela lo ningeke uyibhele uyicala liyi-1 thina as agents if siya complaina yazi bani ku default yona question yona answer abantu bonayo if siya recorda not if siya siveza i-concerns bafethu siyazi ba most of the time alani ba asimanyele so into edala ndithi bafethu sibone i-wave we saw something ba yazi into masikhwele phezulu kwalo sesibona ba iyenzeka ukuze nathi sichole spotlight simanyelwe that's why abantu abaninzi bafuna ngathi i-timing bafethu i-wrong yini ba even noma siqale sodwa ezi campaign ibingeke kundawo ibingeke as u-green movement amajita sizisi concerns zethu sinakwe if ebengade sikhwele kule moto ebihleli ihamba kaphepha bengesinako ingcabazasi yabo wena le ndlela usho ngayo wena yabo uvumelana nathi niba like benza into kuba yabo sevele seyikhona leseyikhona uyanivumela ngithi lapho xa ngisho kanjalo ayikho ibingeke kwenye indlela ibingeke kwenye indlela ngaphandle kweyo ngeke uthi uyi-suspect yabo suspect whatever it is what it is yabo ngeke uthi uyeyo nto umtyholo umkhanelo yona ngeke uthi upha ikhonti wena bazasi yabo uthi hayi nangu uzibani wara wenzele ukuthi nokuthi wena uvele ngelithi hayi yandi wenzile ukuthi kodwa nozibani ukwenzile naye ukuthi asithi ngozibani sithetha ngawe ngoku utheni wafuna ukukhomba abanye abantu nasabhizi sithetha ngawe utheni ungalindi qasitha ukuthetha ngawe eqala before ukukhomba abanye abantu ke ngoku enkampani into idale bafethu okay ngizokuphendula into idale bafethu ngathi lento ye-green movement iyavuza bathi osisi why mina ndingaholdi omnye umuntu engamazi noma kumazi isidlwengu accountable for into oyenzile ningayazi andizazi izidlwengu mna bra andibazi nobodlwengu most amajita endifana nina kanje andizodlwengu so andisiba andikhonsoneki xa khona umuntu odlungileyo mna ndazi asazidlwengu phela ndikhona idlwengu zaziyo nawo DJ Khaled nawo abekho nodlungilwayo yabo kodwa ndifuna ngathi mna ibi-complain ni-attack kuthi ba why sithule nizothula nazini mna ndibazini mna ingxanto engiquka phana ungathi uzothetha why vekuthiwe all men atrash yaneyo bazazi yabo kuthiwe all men because khona nale video le besibukele ngoku before sibe record lo sise besithi ubone ivideo kuthetha ngoba hayi la amantombazana kwawona anje yabo eyalibusho naphezulu ba umjita vele ngada hoye because umjita ngumjita uzophakanyisela noba yabo like nafuna ukubuyela kule ndawo uthi amajita akamamela amanye sithule sezigents like anitry umuntu uthi ukhona police station athi ndiyovula icase ngibethwe ngumfazi ukhona umjita try like ubone process ubizoba njani like give it a try abona bra nyansile actually give it a try whereas abaqanga umjita mfethu give it a try mfethu nqale amajita amaninzi yabo like thina sikholelwa ekufeni ngaphakathi sisiflaska sothini yabo which is wrong ngokufela ngaphakathi mnganami awuzukunceda ukufela ngaphakathi yabo andithi nangoku naku amankazana mfethu athi xa ilimele unakwazi ukubhodlela embeleni mfethu athethe ewonke asho supportana mfethu lento ibuyibuyele bafethu ba thina nosisi asifani indlela esofa ngayo izinto inqabi thina asifani ukuthi mna ngumjita mfethu zohlala maybe into esithethayo ayinabo
Inxa thina singamajita sibuye sifune sibe neyando ukuthi ana awuthina amajita mayivele flop into kanje nakanje which is wrong because wena awenzeli ibona usenzela wena because ijustice kuba awuqala ba ungazithembi wena akho nto uzoyenza soze uye police station no report ba inga uyazi ba constable ubuthelezi uzothini izofika kwa constable yabetho constable siyafana sonke siyaphefumula sonke koshena manje constable ngiyacumba ngeke ayitshele serious no siyathetha yabona ke nansi case uzame ucingela uba uzohleka akazami inqasiyazi cases nje siyazi most cases nansi case siyathetha as amachita because nansi case ndake ndayeva wathi umfo uye epolice camp e-report ba ubethwe ngumfazi wakhe yabo wathi wathini pa wahleka bangamnaki most likely as umjida mfethu what is that uyasineko yazi ba your voice must be heard awumanyelwa ingxaki uyindoda uqala ezokureport cases ezikanje awumanyelwa tu yabona mawusazi wena bazazi ba lento uyihamba i-serious kuwe ungabanaka abanye abantu bazothini bazohleka bathini wena mawusiya police station ufike ubaxela into ufuna ukubaxela yona uyibona if bona bayahleka bona wena uzogqitha uthethe sinye step ubedlule bona because for sure zikhona step esingenhla kwabo nto mfethu iyatyhafisa kampani yakhupha yazi iparachute ndithwe nabazase mawuzovuma wena ukutyhafa wena uthi into yakho awufuni ba iphumelele ngalendlela wena ufuna ukuyilwa ngayo okay ndayivona give up ingxaki yabafethu how many cases nina enizaziyo aphane ngokujifta nje enizaziyo ba lamajita la yabo andilelo i-prep movement amajita involved andibana wayathina ayithini kodwa eyonto inqaba amajita abulewe boqueen embalwa kunoqueen ayisho nba i-less important i-movement yamajita black green movement ayisho ba i-less important ngenxa yoba uqueen uyi-majority uqueen ufa andazi abayi-5 nge-hour athwathi nama ndishuba i-less important but then it's your timing bad timing andithi kaloku yabona bazazi sivele thina sekhona into eseyivele savela nama complaints it's more like amajita funa spotlight it's more like amajita funa spotlight nathi sikhona kaloku kuthiwa beningaveli iqala ingxaki siyazi bahleli nje ngesimanyelo yabona ke ndathi ingxaki yakho lenba wena uyazi lento ke ikwenza ba uwenze izinto banikeni chance lenba wena uyazi ingxaki the reason sivela ngo because kaloku baya accuse kaloku abafundi ngeke bathule be-accuse accusations man into edala sivele ngoku bafethu yinima into i-aim towards thina siya-accuse most anisibabekho abarhanelwa abenze ububi ingavele kuthiwe sonke nalo beyinyanyisa anihlwengela umntu nasoladlelu lwami anithi uyazazi bona sosidlwengu wena udlwengula imntu wena and futhi akekho umuntu close nawe omaziba usidlwengu uyachaphazela yena wena kutheni uye ukhiphele into ila engqondweni yakho ukuthi ba wena uyazi wena ingxaki ba kukanje nakanje ne-green movement kanjani ukuthi ufuna isupport kumke kanjani uthi masikusupport usibala sonke kanjani ke isupport emna umuntu mnayo uthi hayi nami uzovela umuntu kaPeple athi wena uzovele khona okay sorry mamela bazali sorry yabona bazazi land mawuzovumela le wena lento uvumele lento ba bathi bonke wena uyazazi wena awungobonke wena andithi khipha lento la kuwe engqondweni ba hayi vele kuzothiwa hayi bathina ne-green movement naye khomba amacheri vele andithi yabo bengeke ngawakhomba amacheri because nawo bakhombe amajita and futhi xa nje buya leseni point before kanjani ayibona it's a bad timing if ukhuphe eyanto wena engqondweni yakho ba vele siyazi thini ba asizumanyela wara wathini ungayicingi yonke engqondweni yakho uqale ilento icampaign yakho ngexesha elililo ungaqala icampaign ngenqaba sobona enye iqala ayoxesha ngaphandle lolo yazi amacheri like ayavuya kwezinto abazenza kwezi movements zabo ne xa bebona amajita ayavuya like balakho bakhona la hope yeah at least andifani nonke so yekani la mentality yokuba xa kusithiwa all men are trash
nina nizocumba nani included. No, join the movements abazenzayo. Just to show his support. Phela. That's easy. Then uqale ke ngoyakho into engosedlulile lento uqala ukhombe ngoba haya so ATM wara wathini. Yabo asiyigciki mfethu baba bayivulile. I-right ngiyayiqala la but ngexesha elirong. Hayi kona ngapana ngathi ngoba kuzosa. Into engalo uyazi ngamfethu ba lelibi ixesha right for indoda ibithethe. Xa ngekho into ethethisayo ngayo. Right. I-right Sasibone enkampani ukhondikho. Ngiyabona Brandon ukhondikho uzokubona uma yaphela lento yemovement uzonikwa la indlebe ezindoda. Ingxaki ungayinikwanga indlebe ubomi bakho bonke. Give it a try. Cause nafakaleni ngoba lento ba ndiyazi ba kuzoba njani. Khiphe yonto yena. Bayibona ngube yawo lepha no? I-airport nansi apha kufish. Ithi mfethu. Lento befama yabonakala ngela xesha la Ricky. May his soul rest in peace. Befoma yabonakala ngela xesha la Ricky ba. No. Ikhona into yaphusha ngela xesha. Siyafa singamadoda siyaphela. Ikhona into yaphusha ngela xesha. Elisi ukuthetha kwethu kuzibulala because kaloku nani ngishoba asifani thina nosisi nathi thina asikwazi ba into sisolve through ukuthetha unceda ntoni ukuthetha uzonceda into manje undithetha mba hayi depressed unceda intoni ke unceda intoni kumjito uzothi ke ngokumjito unceda zi actions that's why mina uthi xa uzithatha ungagive up udlulele kwezinye steps mawubona ngathi la uyahlala azikho isteps ezisethi for majida adlule through ama society ne depression azikho kampani waqa therapy mina ngandiyohlala eCaution bana ngithetha ngendaba indaba zami letha majida u extra strong guys salo extra strong ingxaki la ilele khona ile ba ndiyazi bakuzoba njani kanye kunjani yabo khiphiyani yesystem usebenze one bethe mlongweni once ngasikhuluma sava what so just week and it you high Tom I yabo sensual like yavuma lento bazasindithi ke mina ke sizifaka engqondweni yakho ezonto ezo wena yenza lento ucinga ba izokunceda wena ba uzibani uzothuka uzothini wena uyazazi ba ukho week uyazazi strong ngendlela yakho andithi wena sumamela uzibani xa sithi week yena thatha ezitiphu khona uzithatha kuphela ungafuthi naxa utyhaba futhi ungacheshi ugive up hayi kona ngifuna ngathi if kuthiwa sesi right into zethu sesidropha ama episode adlala i-hour twathi bese uqhuba sithetha lento because ayiko shonelanga isensitive ininzi akomnye umvumela ininzi livuke lise so macalo ethu sayiqasa lento asikhala both green and purple bafethu ngoba ungathini ke you are both unolibala ublack line emva kwakho no black now yabo so bafethu nenye into ibisenze kakhulu nangona usisi shadile andani noba inyani allegedly kuthiwa uyeke yacima ugqibula icareer uzibulele enqale incident kusenzeke usisi lo shaya intercourse Kerk madoda nambona lo sisi bra wow kodwa noma yindlu zikhona izindlu pha bra xa ubheka uya video ngabantu bas okay sibuyele sonke ya video it's fine for now but khona into bimngenile yephi into engawungena wenze lanto like Kerk bra sabathethelele ke ngomantombazana like and absurd hayi kakhulu nomjito sakhulonywa nomjito wrong kona akaxholi ba wrong bobabili yabo kona ngokubuyela lento besithetha ukuthi asibuyele ikhasi samveza analyze highlights summary kuphela kwento engathi wena DJ Khaled nawe Brandon I double standard esebenzelayo ezamadoda when it comes with sex thina once say initiator isex thina noba kuphi sikwi advantage asixekwa siqala cause ubhuti andimazi kama lo wabhuti andimazi never one usisi usisi ingayazi nto wazi kuyazi nesystem naye yazi bavele indoda ekuthiwa iweek andithi kuyaziba uwiki bayo bakubukho uwiki wayo that's why bengazi umgxeka umjida mina ndiyamgxeka mina bagcabo i2 yabo andiyivumele into bakuthiwa hayi indoda iweek yabo inenxebisa ya
Yasiyena bazazi banawo soyibona ipizza la iyaqhuze ifuna wena bawuzitya kuphela izinqe ziyavuza yabo but kodwa nawe mfethu khawubhekele self control ubhekele self control Sibano self control both kodwa it's commonly known nje baba thina as agents asinama breaks asina self control asina what alishwayela imeyo ba indoda asiphatha kahle yaziyo kodwa inomalo ungazithandela siyasazi basizithathe la kampani siyi trash kodwa ufamba siyamsizela la sis cause hey uyena anasenza uyayibona even akathetheleleki akathetheleleki usisi thumjita usisi ushatile married woman ungenzeka umjita i-free bird unyalo ibingaqali kwayilento umjidayina abethi lapha ecaweni uyazi indoda unendoda yakhe ekhaya asenza umele kampani kwase analyze idatha zengadiwe lebhano yakho neyiphazamisa eyanto kwase analyze ayiqali yanto ayiqali ukwenzeka ayiqali ukwenzeka for the fact that la mjita bethe ngala angle la sizabe putaputaza uve wabamba straight wayazi ku point wangu Spider-Man abamba wewe beno cameraman beno cameraman halo mntu secret cameraman yamsolba akaqala ukuyibona lando qawe waqomba noma isponsor we shule de washizela ndithi ndivule ifirst endlini nami uqi Oda nyani vethu ubheka Usawenzeka lokho. babasazi nakho ianalyze yavethu ibhekisisa phaya abona sinomama nje uqale wacenga yabo into eshobana ke abantu bayezobe beyiqala ukuyenza bayofika ngathi sebeyazi babazothini la bra fast quick awundiva zithi into bazayo yafika ku Spider-Man like abona ukuthi bendeziwele ndiqomba ku Facebook hayibo ndicofephi bamthi bawathi izinto abazenzayo zindomezi yabona hayi ngeke uphinde ke sorry kuniphipa uthi omsisi kwezi platforms sizibonayo uthi bheka osisi yakuyafika ubheke i-accounts ubheke osisi into abazithethayo still while sikule process ye people movement so abantu bemva bheka osisi babathini process sikule movement yabanenzeka sikule people movement bheka osisi akathethelele abayo khahla pha lena lo baza lena bese nathi baza siba like sikadla kakhulu ntina lo ongisikhose utheni ushadile indawo oqala yabo that's why no sisi nawo bezogadla pha kuyo ba lento ayenzi le ibe lolu kwalo sisi wakhe lo bepost ku Facebook I feel like sisake woza esithi uyakhula like my delete lando ngene ku trendiswa like I feel like naye kanuyazama ngoba ligazi shem samona sozama ungathula ngo yabazazi kusonke ungathula kusonke yabazazi soze azothetha uzosisa ngelinye ilihlo yabo because ivideo ngeze besadelete ngeze besayekwa senze edithwe zaninzi ngiyaqaphela uba ufike kubekwe iteam ngapha kubekwenye iteam ngapha obvious sisecacile yabona pha Pirates usister lo ngikiswe ijezi lekhozi kuthiwa aliyakiwe ikhozi lento seyidlulele ngapha ya isathethelele bra seninzi bona into serious le bafethu but hayi banathi senza amajoke sesi analyze ubu wrong nobu right but ubu right ngathabu cause because masibeke izicales kaloko kumele kube khona ibalance justifyelo kubona utrapped like akana line ngeba nemthethelela nebhatheni ushatile usekeke unqumla isivato flop betha no why kerke inzima asalo we during service ngoba be after service asas man asas kodwa beclean man hayi besaya hayi abafethu asihlekisinyana nalo sis cause in khumza ngifuna ucingela iminyaka nephele khona no Valden naye okabethwa security naye same simo labathu bathi khawume ngo wayigqiba career naye uthiwa sisi ngo Valden wayigqiba career osisi nje okay people siku pebble the moment in feeling athi animamelo isolution iyi1
manivendithule unomphela cacile amantombazana lawo acinga kanjalo anti amajita strong wona akayicingi lona amajita akafana ayicingi but then beka intombazana uyifake kwi-situation enje uzobona uba amantombazana weak kakhulu like too weak because nento enyanyisayo because usibona isigwala kule TikTok ngokuthiwa le petition wathiwa nanoba ile yaseveza uma wathiwa to rejectiwe yonke lento by a woman ayo major crisis abayi recognize into bangade I feel like xa uyimember lalo gama SRC uba ne-privileges like sakhulu sesikhundleni mos yabo so like yonke into enzekayo une-access une-access kwinto yonke so ngesikwazi ukumthethelela naye la mama uthixo ambusise kodwa clock it hayi inintsi senze bafethu eSouth Africa ibomb nje uphela uSouth Africa nje yeyi November nje sewushaya it's happening nabo banento ngapha iklof nje mahala ngapha khoba noba 50 ngapha mahala ngapha uyasho nje banika labo abantu banikekela balabile bangahla negundwana bafethu team izapho my brother i-dating wasibala bafethu I think let's must stop yona uthini wena nandithi singayidrop le episode sithetha ngento esensitive ungasikhulumi ezisenzeka kwangu yabo kuzoba ngathi just like while the iron is hot bafethu thank you ngifuna ngathi ayisethile bafethu cha ile topic isensitive kakhulu both the topics that's why ngathi as explain ngathi sithetha ngento ngathi 30 minutes ingade yiye bafethu thank you bafethu for tuning in. Thank you bafethu for support. Ungakhumbuze Thank you bafethu wonke umuntu omane support ku live bafethu. Thank you. Sezilibele zabe besithe sezibakhombisa zona next episode akaphela kwecareer. Thank you for as state about 7k followers on TikTok. For not followers, family members bafethu. Inkampani bafethu. Thank you for everything bafethu. Siyapusha now YouTube. I think siyama 160 something bafethu. Family members nakhona bafethu. Thank you for ukubona video. Thank you for watching basi. Sesiyaphapha ngwalo wasadrophi regular sesithwama sinincishe ukuze nisikhumbule. So thank you for usinyamezela kunjalo because ngelo episode nabo beyidrophe ngoda. Thank you for tuning in bafethu. Danko siyabulela. Danko guys, we are so